Alright, boy ng mga kasangkayan. Diri tayo ni paglanganong kay nagtitikal halarumit kagabion. Mapakadto kita na pagpasayaw. Hanusan aton mga board members. Wala iba kundi pasayawon tayo na kundi anaton senior board member Honorable Mark Paul Gonzales. Wala iba ang igaado ni Senior Board Member Mark Paul Gonzales, kundi anaton Presiding Officer to the Sangguniang Panlalawigan, Hanaton Probinsya ni St. Samar, the Honorable Vice Governor Maricar Season Gutizan. Okay, Maestro, Corracho, please. Yes, this is K1 Town Fiesta 2024. Responsable, Waray TV, Ay, ano, tingnan na, pagpunta
Alright, damo nga salamat, Honorable Senior Board Member Mark Paul Gonzalez. Likewise to our Vice Governor, our very own Vice Governor Maricar Season Gutizan, hadto nga iyo Coracha. Antes nga ngayon ako magtawag para hinusapang minudo, tuguti ako niyo pag-acknowledge of course itong presensya naton former mayor na munisipyong Balangkayan, Attorney Alan Contado. And of course, I would like also to acknowledge of course the presence of Reverend Father Jeffrey Bano. Okay, thank you so much. Father Jeffrey, ito ni mo presensya, yan nga gabi. Okay, pasayawon tayo na, waray ba kundi usapang ang miyembro, hanaton sanggunin bayan ng Giwan, the Honorable Councilor Aldos Season. Okay, waray ba nga igaado ni Honorable Aldos Season, kundi ang representative han Verom Chera Geosciences Incorporated, the Honorable Kagawad Marlin Daganyo. Okay.